أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khaira hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adanallahu min biddati wad dalala ayyuhal muslimun. Mengambilkan musim maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna hitukbal na to in pupujihan iban sasanglitan pama suci Allah subhanahu wa ta'ala. In nyari pakita ni masing-masing anugeraan sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga nikmat niya lagi tumtumun sin sabarang manusia labi luba na simanga sila beriman muslim amuin nangaku nagtuhan pamasuci Allah subhanahu wa ta'ala iban nagnabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumtumun na to
in tagda po sin nikmat tupot Allah subhanahu wa ta'ala. Pagka in Allah subhanahu wa ta'ala in tagda po sin nikmat lagi in mga nikmat ini piyabus ka to sin mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala. Wayruun muli rapat in subay in bangsa muslim manusia pakayun niya usalun in nikmat piyabus ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hakabayaan sin Tuhan niya Rabbul Alamin. Salawat iban salam papangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababan niya simampay ka to in agama Islam. Sababan niya masi kita niyo halom likusan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala amun in agama Islam. Amin agama wala kita nung piasaran. Agama wala kita nung iyawam. Intanda niya piarahan kita ni undang-undang sin mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala amun in Quran. Intanda niya di petu mamarahi piarahan kita ni Nabi mahinang natu pangawaan natu suntuan ha pag-agama labilo an pag-ibadatan katunggasin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palangon sing kami ha pag-agama maniyo-tiyo patumtum in hikarihil namo labi luba na ini patumtum muna pagin habaran namu hadis himu bin Jabal radhiyallahu an anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ausahu faqal ittaqillaha haitsu ma kunt watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisu hasan. Mga milya kamusin mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala. Hawaktu ini kumawa kita ni wasiat dan hajungjungan na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin wasiat maun pangamuk sahabat niya ba'nakan Mu'adh bin Jabal tumtumun na to wayroon na sa lagu-lagu kabtangan hikabdang sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapuas piyagwasiyat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha mga sahabat niya bang inwasiyat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam binin niya mga sahabat lagi biyogmugan sin sahabat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aula imbiakato tani ummat huling zaman ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in subayna to pagmutmuhutan pagtuyuan in wasiyat binin pagwasiyat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha sahabat niya labi luban ha ummat niya wasiyat haupo si magawa malaggo inkarahan sarta mahinang tiranan dumayaw in parasahan sin bangsa muslim wasiyat haupo tiranan dumayaw in kabuhianan sin bangsa muslim amun in wasiyat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Mu'adh bin Jabal long sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqal ittaqillaha haitsu ma kunt panagnaan wasiyat sabot sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawasiyat niya kan Mu'adh bin Jabal ittaqillah haitsu ma kunt dihay ni mataod na sa kabtangan wasiyat inhibin sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambuk sahabat niya biasin kan Mu'adh bin Jabal bat malingkan insa lagu-lagu piasampay sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi sa lagu-lagu wasiyat amo na impagmabuga pamasuci Allah subhanahu wa ta'ala sabab in pagmabuga
pamahasuci Allah Subhanahu wa ta'ala amun ini wasiat peg wasiat sin Allah Subhanahu wa ta'ala hamanga sila manusia nakauna labi luba na wasiat pamanga unu umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar simparman sin Allah Subhanahu wa ta'ala walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah dihaini long sin mahasuci Allah Subhanahu wa ta'ala sabunal tuud wasiat namuna lilladina utul kitab hamanga sila utul kitab amunin nasara iban si mga Yahud min qablikum amun mga manusia na kauna wa iyyakum anittaqullah demikian wasiat sin mahasuci Allah Subhanahu wa ta'ala paipun niya labi luba na wasiat pa ummat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hangkan in panagnian wiyasiyat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasahabat niya biakan Muad bin Jabal amuna inda akun nahi Muad bin Jabal magmaboga misan haunu siya binaybayan ittaqillaha haitsu ma kunt dihaini amuna ini insalagu-lagu wasiat subay na to hitanum palang pangatayan na to ay simura hindi kita niyo hakauman haula sing kita niyo iban na sin maglaing kita niyo paro kayong hula subay dari malawa ingkabuka na to pamasut si Allah Subhanahu wa ta'ala hangkan in wasiat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Muad bin Jabal ittaqillah haitsu ma kunt bukunya tumamarahi pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inbaitaannya sa jahimuad ittaqillah si magawa si ugpatan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu ma kunt dihay ni mga palangwan sing kami pagagama maniu tiyo mulahada long simbasa napansin aun din ang mga bangsa Muslim wallahu a'lam bang piyahil-pahil nila ka atawakan tiud nila ka atawakan amo na yat initikad nila ano waktu in bangsa Muslim kakitaan mo hahula hakaw man nag-ibadat nagsasambahayang doon man maminda hula maminda kauman mapinda rin sa binlaku tabiat niya bang ingkarasali niya mag-ibarat magsambahyang hakauman hahula maminda man hula di na mag-ibarat di na magsambahyang malawa ingkabuka sinambok manusia atau kasinambok Muslim apabila saya maminda na hula may tanah mo na sabot sebab mata dan habang sa Muslim kikita sin dua mata sing kami sing kamu karasalinya haula magsambahayang makakatuman tabiya hanggat tabiya pamanila paruka ingkauman nalawa impagsambahyang nalawa impagmabuka pa Allah Subhanahu wa ta'ala hangkan indakan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Muad bin Jabal ittaqillah haitsu ma kunt subay impagmabuka pamahasut si Allah Subhanahu wa ta'ala amu ini mahinang natuluto bisan haunu kita ni binaybayan haunu kita nu tempat intuhan di hahula na to amu resep intuhan harugay hula tunggal Allah Subhanahu wa ta'ala hangkan mga palangwan sing kami hapag-agama misam paberiin an waktu magnan sadya kita ni Muslim hakauman hahula umabot man parugayng hula malawa na ingan Muslim malawa na impamakay indagbos ang sinbang sa Muslim hahula adugaing hula natumtumon na to
in wasiyat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Mu'adh bin Jabal hambuk sahabat niya manunjuki in wasiyat yaun mukun saja timubtub ha umat atau kan sahabat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biarkan Mu'adh bin Jabal bat malingkan langkum nasakup doon in wasiyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da akan na imagmabuka haunu binay bayan maun pa umatnya huling zaman pagsarang sukulan na to pamahsuci Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat dakula inna kapag agama katanyo agama Islam tiranan namurin agama nagwasiyat kato tanyo nagpabutol kato tanyo agama wala kita nu iyawam agama wala kita nu piasaran amunin agama Islam agama sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala tumtuman na to ing pag-iyan ng kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala ing kahapuan na lang si mga ulama amunin pag-iyan ng fi'lul awamiri wa tarkun nawahihi in hinangunta ing katantan wajib dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ibang tinggalan ta im mga liangan sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala amit yung pagyano nung pagmabuka pamasud si Allah subhanahu wa ta'ala hikarwan ya wasiyat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam maun kan Mu'adh bin Jabal amuna inlong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam watbi sayyatal hasanata tamhuha wayruun na sa lingkat-lingkat wasiyat wayruun na sa rayaw-rayaw agama amunin agama na to biya ni sambatan in agama na to wala kita ni iyawam wala kita ni piasaran lagi kaya ingatan sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang sin manusia ay sibu na piyagtuuran niya ban sin uway kiingatan sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala hangkan in agama na to agama Islam gay panasadya tanda ulong iban kasi sin Tuhan na to Rabbul Alamin misampaberi in kakahinang sin bangsa Muslim misampaberi in kakahinang sinambuk Muslim apabila sa nangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala ampunan da ka na sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala parusan niya nalang sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Mu'adh bin Jabal watbi sayyatal hasanata tamhuha apabila kau nakahinang mangi dosa hadara sin Allah subhanahu wa ta'ala sauti sautan mo inhinang nakahinang kau dosa amo na inhinang kau marayaw mga ukampunan pamasud si Allah subhanahu wa ta'ala bihan inulong sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala bihan inulong iban kasi sin Tuhan na to Rabbul Alamin ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila makahinang kangian in pangibot-ibot kato sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam magtoy pasautan sin hinang marayaw in hinang tamarayaw sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamhuha tiranan mapapas impadusan tauno na hinang takangian Allahu Akbar bihan in kasi sin Tuhan nato Rabbul Alamin bihan in kasi sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bininang kita ni wasiyat sarayo-rayo wasiyat bang pag-iyanon hinang marayaw mataud hambog na mga hinang marayaw ibadat tiranan mapapas in padusahan sin manusia sin bangsa Muslim dan ang mga hinang karayawan long sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila makahinang mangi ang panasyautan marayaw hambok na rito amunin pag-iano no pag-ail pagbubu in magbasa ka Quran
tanda pagmulia mo hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, dan ang mga sunnat insubay kita mag-ail may pag-ikram hakalam sin masud si Allah subhanahu wa ta'ala. Hadi pa ko makabas sa Quran, atawakan hadi pa ko makatunay sin sambahayang, hawak tu sadya kau mag-ail. Long sinabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadis niya, kala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadisi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahta adfarihi. Nung sinabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis Utsman bin Affan, man tawadda hisusin nag-ail fa ahsana al-wudu'a ampanya piara yaw impag-ail dihay ni tumtumuncing kita. Apabila kita ni tumun sin sambahayang sin ibadat bukun sadya uno sambahayang, apabila kita ni mag-ail dong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay ni parayawon impag-ail. Sabab apabila in manusia mag-ail ang pawala nasa impag-ail niya kumpas niyo masa insambahayang niya. Kita ni kuno in pag-ail mga palangungan sing kami hapag agama, hadi pa kau makatunay sin sambahayang kawajiban mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, doon sadya hapag-ail mo inutun na kay mo sin mahasus si Allah subhanahu wa ta'ala, igun tanakon impalusahan mo bihan in ulong sin mahasus si Allah subhanahu wa ta'ala, haipon na labilo na umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahangkan na sa inibadat, malaggo ing kapaindahan niya, malaggo ing karayawan niya, tiranan hati iminut-inut mapapasim padusahan niya. Wayroon din hamak anak kapu Adam, ha manusia, ha umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi makahinang kasaan dusa si magawa gay panasadya in Allah subhanahu wa ta'ala gafurur rahim, nagsisipat baing ampun ni iba nuno baing kasyon na ipon niya labilo na umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinang karayawan si magawa ang pagkakitaan mo bangsa Muslim, malisu himinang sin karayawan, malisu sin pag-amal ibadat hadara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-amal ibadat tayo ni pahamasot si Allah subhanahu wa ta'ala, amunay ni inuno inhak sin mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo. Amuyan subetum-tum sin tiap-tiap Muslim. Impag ibadat dakan kato sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala, in hipapatunay in ibadat yan sabab inyan hak sin Tuhan na to Rabbul Alamin. In mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala tumtumun sin kita niya. Bang kau di magsambayang di damahagin din Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ko magpuasa in Allah subhanahu di ramahagin. Intinggalan mo in ibadat, uno-uno na ibadat, manahut maaslag in Allah subhanahu wa ta'ala masing-masing in siya yun Tuhan. Di ramalawa in kawasan niya pagkatuhan niya. Si magawa in katantan amal ibadat, piyahinang niya haipon niya, haumat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkatan tan ibadat yan muy dayang kanya. In ibadat yan kay mura kakura. Indi mihil kasanyangan pabaranta amurin amal ibadat ta. Sarta amuyan in hak sin masud si Allah subhanahu wa ta'ala.
na pinasadya habang sa Muslim tabi'ah hanggatus tabi'ah. Kumaon rijik isin masuk si Allah Subhanahu wa taala. Namakai sin nikmat sin masuk si Allah Subhanahu wa taala. Yaun in nikmat biabuskannya sin Allah Subhanahu wa taala. Si maka walaknya tiunai in hak sin Tuhannya Rabbul Alamin. Ununa mariin hukuman hukum tahamanu sabihattu. An waktu matawag ta manusia tabi anggatus tabi werun si pugnia. Kumaun sin rijik isin maha suci Allah Subhanahu wa taala di maka ingat tumungbas di maka ingat tumukbal sin hak sin Tuhannya Rabbul Alamin. Misampa kita pakain binay bayan. Uno-uno na imagini sandi hadunya wairuun na duka intagda po niya Tuhan na to Rabbul Alamin. Hasabiat to wairuun muli rapat in bangsa Muslim subay niya to dehitunay ingka patusin Tuhan niya Rabbul Alamin. Sabab intagda po singkatan tan amurin to po Tuhan na to Rabbul Alamin. Hikatu niya wasiyat mga palangwan singkam niya pag-agama. Nung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiatkan Muad wa khaliqin nasa bi khuliqin hasanah. Nung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Muad bin Jabal, ya Muad wa khaliqin nas, pagpareho ka adat hapagkahimu manusia bi khuluqin hasanah. Dihay ni an waktu tabi hanggatus tabi ya mangi aturun hamuk beriman nagmabuka pa Allah Subhanahu wa taala mangi impangadatan niya pagkahinya manusia. In pagmabuka pa Allah taala haksin maha suci Allah Subhanahu wa taala. In magbarew kita hapag kahita manusia kapatut hak sintay mahudta. Sari di suway na to hibutang hipakita in pangaddatan marayaw papagkahita manusia labi luban hapag kahita Muslim sa meta amuyan in kapatut sintay mangusin kita agama Islam. Hangkan mga palangwan sing kami hapag agama. Kaya bayit hadis Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay napusan niya hamaan niya in pinakamataud manusia pasurun sin Allah Subhanahu wa taala maun palom sin surga taqwallah wa husnul khuluq duara. In pinakamataud na manusia long sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in makasud atau akan pasulun malam palam sin surga in sifat nila duara taqwallah yaun ingka patut sin Allah Subhanahu wa taala menipagmabuka wa husnul khuluq iban pagmarayang adat pagkahina manusia duara. Bukun in pag-iyan tabi hanggatus tabiya sambil hamas at hajaman tabiyaon masih-masyaon naman magkaptangan. Nung si maas-maas, sari na ako di mag-ibadat, bang man maraming pangadatan ko. Ima mo maraming ingkap tangan bihat to. Marayaw maraming ingkap tangan bihat to. La. Hindi niya kaingatan. Amunayaw ni in manusia, sangingi na pangadatan sin manusia, amuna in nagmangi siya unong pangadatan patuhan niya Rabbul Alamin. Impangan na nila ito, no? Kaptangan marayaw. Ang pag-ibarat, pinasambatan, ininihak sin mahasok si Allah Subhanahu wa ta'ala. Hangkan mga palangwan sin kami pag-agama, murah-murahan, barakat sin mahasok si Allah Subhanahu wa ta'ala. In nasihat, in khutbah na ito, hamapon ini.
Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Mga palangwan kami pag-agama. Inat to patumtum labi luba na patumtum paginwa para namo. Iban bang awan na mga kaptangan sing kami wala imamu ando pamuhan rakuman. Bang awan na mga himumungan sing kami imamu. Inya to taufik din Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan piagbarakat sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. Allahu akbar.